आमकां एक कॉल येयले वासरू एक डोबक्यान पडला म्हणून 10-15 कॉल येयले तेन्ना आमी रोखडो टर्न आउट करून येयल्या बरोबर ते मातशे दोंगरा भितर खाची नासले तेन्ना आमचे सगळे फायरमॅनांनी हेल्प करून सत्यवान भितर रिगलो देंवलो सकयल आनी तुमचो लोकल देवान तेंच्यांनी ते बांदून राजू आमी बरे भशेन ताका वयर काडले आनी ते सेव आहा ते थंड वातावरण भितर डोबऱ्यान आसले म्हणून ते बरे उरले तशें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.